Hello. Samse Philippine yong la Kubasanam Toronto ne Tisum ki Tashi deli shuai. Tatari Chinda Gue Tse Chosum Niton Ni Sapshi Ani La Ani Tarin de la Nitung Tinduch Takanda Shirim Mima Ki Ani ya Chidul Hengang Tarin Trezo Ani Soden Geba Di Kabla Ni Shiva Chadirwa Ni Shiva di Tarin Ani Tsomadweki Nedan Chadir Chagwe Gyumtsendi Ani Shirim Mimangi ta Tanda Chidul Hengang La yang ngogo che gyumsen di ani Quran zo ki sunge shizun chewai na ani mangzo larso chewdus timshipa ani che to ko us che ngogo ki ani tari ni shiva di cha che ani kuze ta Mogo di jail ani ande tak chik mare waina ani Quran zo ke seje mogo ki ani number chik shudu nang dro o dendi shue ani number zo tarin ki ani ni don ni sapshi ki shirim mimangi ani ya de ni don chunju ji di siru na shue to chena मेरी उनसे बात अभी स्पीकर सर से बात नहीं हुआ ना真的是这样吗？真的是。
अभी स्पीकर सर से बात नहीं हुआ ना? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों से बात नहीं उनको मैसेज पहुंचाने जाना उनसे वो डिस्कस करेंगे, जो भी होगा वो बता देंगे मीडिया को भी और रिप्रेजेंटेटिव।